Koenei te rehi tahirau whā te kaumātahi, ngā tama te kaumā ono tau te pakeke me raro iho, taki ono ruarau rima te kaumita, te kei semi 2 of 3, kei te ara tua rua, Rotorua Lakes High School, te ara tua toru, Lytton High School, te Kopuku High School, ngā tai a te Wharekura, Mount Maunganui College, Shirley Boys High School, te kura āiwi o Whakatupuranga Ruamano, Taikura Rudolph Steiner School, Mount Maunganui College, me te kura kapapa Māori o Ngāti Ruanui. Ara ko timata tō tātou reihi i waho rā, kei te ara tua ono pea, tua whetu pea, Mount Maunganui College, heoi kei roto nei te ara tua whā, te Kopuku High School e arahi ana, tino pātata i nei waka i roto nei. E hukere ana i waho rā, te ara tua whetu Shirley Boys High School, Manawa Nui. E pakanga ana mo tērā tūranga tuatahi, heoi, te ahua nei, kei a Shirley Boys High School, te tūranga tuatahi te wānei. Hea rātou parahuti ana ki te mutunga, ara ko Shirley Boys High School, whai muri tata mai a rātou te ara tua rima, ngā tai a te a Wharekura, ara ko te ara tua ono pea Mount Maunganui College. Ara ngā kai whakaihuaka o tēnei te kei semi Shirley Boys High School, Manawa Nui. Mō ngā tama te kaumā ono tau me raro iho, te pakeke. Anei te tō waitanga, right on the line out there in lane 5. No time to spare. However, out there, lane 7, Shirley Boys, Manawa Nui. Ara tuatahi mai, Shirley Boys, Manawa Nui, with a time of 1 minute 7 seconds. Katei ngā tai atea, 1 minute 10, and Mount Maunganui College, 1 minute 12.